Hona apiha rangatira o NASA, nā take pūtai au whakahaere wakarārangi me ngā whakahaerenga tuarangi kai te whai kia ako i ngā rangahau tuarangi ake o Aotearoa. Ko nā kaupapa Māori hoki ka whai wāhi atu ki tētahi o ngā hōtaka iwi take o NASA. Ana i te pūrongo a Mare Haimona Riki. He tohunga a Bill Nelson, rawa ko Pam Melroy o NASA mo te rere tuarangi. Kei Aotearoa raua ki te āta titiro ki te ahumahi tuarangi I konei, kua eke ki te kotahi piriona tāra te wāriu I aua tau. We've got a spacecraft on orbit around the moon to characterize the orbit that our mini space station called Gateway will be. That scientific instrument was launched by a New Zealand rocket lab. So New Zealand is very much a partner of ours already. He wānanga iwi take hoki ka whakahaere hia e NASA, e wātea ake ai ngā pūtai ao a NASA ki te tangata whenua o Amerika, hei aro turuki, he whakamahere, hei tiaki hoki I o rātou rawa whenua. When we have consultations with Indigenous, their relationships with nature and the balance of using resources and protecting resources is going to be very important to us as we go out into the solar system. Me kuhu atu tātou te Māori ki era momo kōrero, ka mōhio ai rātou tā mātou whanaungatanga tapu, tā mātou heke tapu, mai te rangi tā mātou tiro mai konei ki te rangi tā mātou kaitiakitanga I ēnei momo whenua ka tuku ai ngā waka. No ngā puhi a te kahuratai moko painting, he ako ngā no hoki ngā tikanga o te maramataka Māori. I te tau 2021, ka tonua ia ki Amerika ki te whakawhiti whakaro mo te komiti iwi take kai tohu ki a NASA. Ko te mea nui o era momo hui, hei whakawhanaunga tātou e mahi ana I roto I te pūtao. Kia kōrero tahi ngā iwi take me ngā kai pāngaro hoki, e pāna me pēhea tātou e whakawhanaunga ai ki ēnei iwi take, hei whakawhanaunga ai ki ēnei mātauranga ngā iwi take hoki. Ka tūtaki atu ngā māngai o NASA ki ngā mātanga Māori ki te whiriwhiri I etahi atu kaupapa e tuia ai ngā kōrero hou me ngā kōrero iwi take mo te mātai arorangi. We will be consulting with the Ngai Tahu people on the South Island, and I look forward to hearing their perspectives on how we can best balance those things. He tino taonga kia tātou ki te kuhu ai, ki te whakarongo, ki te mahi ai te mahi, kia kita I tēnei momo mahi, he mahi mā tātou te Māori. Kia kore e waiho mā ngā pūtao Pākehā noiho. Mare Haimona Riki, te Ao Mārama.